भाजो प्रणेश बाती गोसाखलया दामभारी जो पाखं दामभारिया ल्याचा पि बोया देया निम्ते इना आपने चुआ भाजो प्रणेश बाती दामभारी गोसाखल पिङा कगु नेपाल भाषा साहित्य त मुन्जाया ज्याजोया मुन्जा नङ्किङ देविका दनेखु मु पाहा नेपाल मजदुर किसान पार्टीया नायो नारायणमान बेजुक्छे पाहाङ भाजु मेजुपुङ साहित्यकार भाजु मेजुपुङ मजदुर किसान विद्यार्थी बुद्धिजीवी व्यापारी उद्योगपति त्वालेया थकाली कोकाली भाजु मेजु पिन्ता गोसाखल व गोसाखलया दाबारी जी प्रणेश भाती पाखा जुदलपा याङचुङा जनता मासा भाषा माई ठ्यागु थाफु जोङ नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा पिङादा हाङ निस्वाङ दय देश मदिक खोपया ठी त्वाले जुया चोङ्गु जुल थुगुसी खोपया इताछे त्वालेया नान्जोगु नपुखु लाग्या पिङाकगु तमुन्जा हाने दय गोसाखलौ तोब सक्ले लेताया लाखन लाख जनताङ लोक हाउगु थो तमुज्याङ श्रमिक जनता या दुःख पिदा नपाङ राजनीतिक बेइमानी या विरोधे नङ खबरदारी यङ वया चोङ्गु ख तमुज्या ता सुथङ ल्याम थक भिङ तुनेगु ज्याओ गेसुलाक ग्वाली झी सकसिन यङ वया थुगुसिया तमुज्या यागु पाला बियानी तमुज्या झझ थ्याकेता थ्या थासङ सकंसिके ग्वाली फङाबले थ्या थासङ जिमिता दुनगनसिङ ग्वाली यङ जिल उकिङ जिपुङ तस्क हे लेताया अले वेक पिसङ बिय दिगु ग्वाली जिमिता एको हे बिल छिपुङ सकंसिया पाखङ चुलागु लुमुगु मतिनावो ग्वाली हे झी ठुली ग्याङ्क तमुज्या झझ थ्याक हाने फ्यागु लेता खा छिकपिन्दा ब्याक चोङा अतक जुगु थुगुसिया आम्दानी खर्चया ल्याचा थुकाटिङ द आम्दानी उद्योग फ्याक्ट्री व विभिन्न थासङ 97,850 रुपियाँ विद्यालय व मेमेगु संस्था पाखङ 2,15,405 रुपियाँ कलेज व विभिन्न संस्था पाखङ 2,84,511 सङ्घ संस्था व विभिन्न पासापुङ पाखङ 2,26,700 सहकारी वित्तीय क्षेत्र व विभिन्न पुच पाखङ 77,340 होटेल रेस्टुरेन्ट पाखङ 54,800 पार्टी प्यालेस पाखङ 25,000 आयल पम्प पाखङ 55,000 हार्डवेयर डिपो व्यवसाय पाखङ 45,910 फर्निचर सोरुम पाखङ 66,300 व्यवसायी व शुभचिन्तक पाखङ 1,39,100 घर दैलो पाखङ 22,500 ब्रह्मानी दशमी या सङ्कलन पाखङ 11,340 बजार सङ्कलन 33,200 सिरिपा पाखङ 10,000 अले अन्य 2500 दुई थुकाटिङ जिउ 13,67,496 रुपियाँ आनबानी जुड अटेन्टुङ खर्च ठु काठण्ड मञ्च ओ स्थल व्यवस्थापन के 3,25,467 रुपियाँ साउन्ड तथा साउन्ड व लाइट सिस्टम 2,15,000 टेलिभिजन फेसबुक युट्युब लाइभ 95,000 प्रचार प्रसार अघि फ्ल्यास टुल टिभी थुकाटिङ 1,48,000 अतिथि सत्कार 80,512 खाजा बन्दोबस्त दय 3,52,150
अहिले गोसाखल ज्याकुठी व्यवस्थापन व मसलन्द खे 75,250, यातायात व ईंधन खे 28,190, पुरस्कार व सम्मान खे 79,850 रुपियाँ, निमन्त्रणाकार स्मारिका प्रकाशन खे 97,000, लस्कुस नृत्य गीत रेकर्डिङ खे 15,000, अहिले विविध 65,180, थुकाठङ 15,96,579 रुपियाँ छु खर्च दु अकिङ टुकमचगु 2,29,103 रुपियाँ जुड छुन छुम प्याड न लिहा मवनी तिता अले भटी खर्च न ठोल ल्याखे दुमछ्यागु जुगुलिङ चन्दा प्याड लिता बे बाकी पुङ पासापिनसँग मठाहे चन्दा प्याड गोसाखले लिता बिय देता इना पियासिङ छिता ग्वाली याए थक बचन बिय तपुङ ग्वाली मित नङ डगु जुगुलिङ पासापिनी बचन काठङ वैगु दाङ खङ टुके मचगु खर्च टुके हाइगु पलासा कसेङ ल्याचा कानेगु खा कोचाके सुबे एको सुबा दामभारी भाजु प्रणेश बाटी जुयाता वे कलम धाडियो खाँदा जिं हदन छक दोढेया पैद बे बाकी दौ चन्दा पैद त व टिपा बुझेया बाकी दौ दतरसा गोसा खलटा मथाम बिय दिल रसा तरांगो ग्वाली जिगो खा वेकन धाडिला जिन आनन्द छक छिकपिंदा अनुरोडिया मठा हे छिकपिने ग्वाली देगु